Aha unyemerere tujye muri aya makuru kandi tumve amakuru yagiye atangazwa mu bice bitandukanye, ariko kandi reka duhere mu Burundi. Mu Burundi rero hari kuvugwa yuko Uburundi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi cyamaze gukurira inzira ku murima abaturage basabaga guhabwa impozamarira zuko inzu zabo zangirikiye mu nkongi y'umuriro. Kivuga yuko rero ntacyo kifite ibintu byinshi byangiritse kandi nta bwishingizi ibyari bifite. Umuvugizi rero w'igisirikare cy'u Burundi Generali Gaspari Baratuza yabwiye abanyamakuru ko abaturage basaba ingurane kubera iturika ry'ububiko bw'intwaro ngo bakwiye gusubiza amerwe mu isaho kuko ngo abahombye ari benshi. Ati rero ababuze ibyabo mwumvise yuko n'igisirikare cyabuze inzu n'ibikoresho byahiye. Sinzi rero icyo nabasubiza, icyo nzi nuko ibikoresho bya gisirikare nta bwishingizi bifite, imodoka za gisirikare zo zifite ubwishingizi. Ibikoresho rero bigurwa kugira ngo birwanye umwanzi, none iyo bisohotse nta mwanzi birwanyije bigenda gute? Urumva rero ntacyo ubwishingizi buriho. Nta bwishingizi buriho. Yasabye rero abaturage gushaka ubwishingizi bw'inzu zabo mu buryo mu gihe gitaha hazaba haboneka ku buryo bazarihwa cyangwa se bazabona ingurane y'ibyangiritse mu gihe kizaza. Abantu 13 rero nibo bapfiriye muri iyi mpanuka, mu gihe abandi 57 bakomeretse bikabije cyane, ubwo harimo n'abasirikare 3 nk'uko babitangaje. Muri Camp Base yahiye harimo ububiko bunini cyane bw'intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi. Hari rero n'inzu zituyemo abasirikare hamwe n'imodoka zitwara ibikomoka kuri peteroli za gisirikare. Ikigo rero gikikijwe n'ingo z'abaturage, ibintu bidasanzwe ko ikigo cya gisirikare kiba gikikijwe n'ingo z'abaturage cyangwa se ubwo ububiko bw'intwaro za gisirikare zishyirwa hagati mu baturage. Ni ibintu abantu bakomeje kwibazaho, bamwe bavuga bati ese iki kigo cya gisirikare kuki kitimutse kibonye abaturage bakomeje kuba batura mu marembo yacyo, cyangwa se kuki abaturage batabakumiriye kuba batura ahegereye ikigo cya gisirikare. Niba rero uvuye mu marembo y'ikigo cya gisirikare uhita winjira mu gace ka Musaga n'ahandi hitwa Kinanira. Muri ubwo buryo rero ibyo bice kandi niho hari gereza ya Mpimba, aho bivuga yuko hafungiwe abantu 8,000. Ahangaha rero naho hari abantu baburiyemo ubuzima, abandi barakomereka. Hafi rero iyo nkambi hasanzwe hari ishuri rikuru rya gisirikare, aho ubwo bubiko bwari buri sikure cyane yahahoze indi nkambi ya gisirikare ya Para. Ngibyo rero ibyangiritse, ngibyo iby'igisirikare cya leta kivuga. Ariko kandi abashinzwe amashanyarazi batunzwe agatoki. Ikigo gishinzwe amashanyarazi gitungwa agatoki cyahise kivuga kiti twebwe nago ibyo bitureba, ibitureba ni bigendanye na konteri ndetse na transfer. Ibyo ngibyo mu bibaze igisirikare, twebwe ntago tureba insinga z'umuntu zangiritse zaba zishaje cyangwa zidashaje. Iyo byageze mu rugo rw'umuntu ntago biba bitureba. Ubwo rero ibyangiritse mu bibaze igisirikare cyangwa se mu bibaze leta abariyo ibyishyura, ariko leta yabiteye utwatsi n'igisirikare cyabiteye utwatsi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Katari kiyoboye ibiganiro bihuza guverinoma y'igihugu cye ndetse n'ihuriro AFC M23. N'uruzinduko rero rwabaye kuri uyu munsi wo kuwa 3 ku itariki ya mbere Mata 2026 nk'uko byatangajwe n'ibiro bikuru by'igihugu cya DRC. Presidence rero ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga yuko ngo Tshisekedi yagiriye uruzinduko i Doha, ahura n'umuyobozi w'ikirenga wa leta ya Katari maze baraganira. Ibirore by'umukuru w'igihugu muri DRC bavuga ko ngo aba bayobozi bombi ngo baganiriye iterambere ry'akarere n'isi yose, cyane cyane ng'ikibazo kiri mu burasirazuba bwo hagati ndetse kandi no mu bikorwa by'ubushotoranyi bwakozwe na Irani kuri Katari no mu bindi bihugu byo muri aka karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Abayobozi rero kandi banaganiriye ku mubano w'ibihugu byombi DRC na Katari n'imikoranire hagati yabo n'inyungu zigiye zitandukanye bagiye bahuriyeho. Presidence rero ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko kandi banaganiriye ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko dore ko iki gihugu ari n'abahuza. Ibiroro by'umukuru w'igihugu
bya DRC bigira biti muri urwo rwego perezida wa Repubulika yongeye kwemeza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishima byimazeyo ibikorwa by'ubuhuza bwatanzwe na Katari bigamije kuzana amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Leta rero ya Katari niyo isanzwe iyoboye ibiganiro bihuza ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na AFCM 23 iburwanya, ndetse rwose banashyize amasezerano y'agahenge umukono. Gusa nubwo izi mpande zombi zemeranyije agahenge, imirwano iracyakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho uruhande rwa leta rero ya Kinshasa rwanarushijeho kuba rwakongera gukaza intambara mu buryo bukomeye cyane, kuko rukomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye, rigaba ibitero ahantu hatuwe n'abaturage. Rero ni nabwo kandi nkubwira ngo ibitero bya drone birakomeje mu bice bya Minembwe, ndetse kandi aho AFCM 23 yari yaravuye ikomeje gukomeza kuhisubiza, M23 ikomeje kugira ibindi bice yisubiza. Kuri ubu rero M23 yongeye gusubira mu bice bimwe na bimwe bya teritwari ya Rubero hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeye kandi kwigarurira uduce turimo Kalonge ndetse na Rubango, aho ni mu duce turi hariya rwose muri Rubero. Hanyuma rero aya makuru aturuka mu baturage ndetse n'ayandi masoko yizewe agaragaza yuko utu duce duherereye nko mu metero 30 uvuye muri santere ya Rubero. Ibi rero byabaye mu gihe iri huriro ryari rivuye muri utu duce mu cyumweru gishize, nyuma yuko AFCM 23 ivuye muri Kalonge na Rubango. Utu duce twahise tujya mu maboko y'imitwe itwaje intwaro ya Wazalendo ndetse na FDLR ndetse n'ingabo za FARDC. Kuri uyu munsi rero ako gace bongeye kukisubiza, ndetse rwose n'utundi duce bagenda badusubiramo buhoro buhoro. Iyi rero ni icyo twakwita amayeri ya gisirikare kuri uru rugamba akomeje gukorwa na AFCM 23 kugaruka inyuma maze bakongera bagasubirayo. Gusa ariko bigaragaza yuko intambara ikomeje gufata indi ntera. Kuri ubu ngubu ikomeje gufata indi ntera, kuko uko bakomeza basubira mu bice bavuyemo ni nabwo kandi bituma habaho imirwano mu buryo bukomeye cyane, kuko ntago babisubiramo batarwanye. Rero amateka ya Rubero yo muri teritwari ya Rubero ni imwe mu duce tumaze igihe kirekire kandi twaribasiwe n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeza kuba yarahagize isibaniro. M23 rero yari maze umwaka ifashe biriya bice, ndetse rwose ibigenzura nta kibazo, maze iza gusubira inyuma nk'uko babyise amayeri ya gisirikare, ariko bikomeje gushyira mu kaga aba Wazalendo bakomeje bisukamo, maze bigatuma bahicirwa cyangwa se bahagwa. Ni ibibazo rero bikomeye cyane, aho nka Kipese bavamo leta yagarutsemo. Nabonye rwose leta yakomeje kwisubiza ibice byose ivuga iti twebwe twongeye kandi kwisubiza ikuzo, kuri ubu ngubu tugiye kongera kwegera abaturage, ariko societe civile ziravuga ziti nagwa wamenya kuko bashobora kongera kugaruka, ndetse rwose bakikije ibice byose bikikije Kipese. Ibice byose bikikije Kipese barabifite, isaha ku isaha bakongera bagasubiramo. Kaine Rugaba, General Kaine Rugaba Muhozi avuze yuko ngo batazigera bava muri Rubero nk'uko babitangaje. Rero mu minsi ishize Kaine Rugaba yaravuze yuko ngo bazongera kuva muri Rubero bakajya gushyira imbaraga cyane muri Ituri, maze ngo bakavamo nko ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4. Rero ku bungubu yatangaje yuko ngo batazigera bava muri Rubero, ngo basige abaturage, ngo bazakomeza ibirindiro byabo babigumemo, ndetse aravuga ati bavandimwe bo muri DRC ndabinginze mumpe uruhushya mbye kwigera Kisangani njye kurwanya umutwe witwaje intwaro uriyo, maze nigerereyo. Ibwo nubugira kabiri abivuze avuga yuko ashaka gufata Kisangani. Ese aba yabwiraga bavandimwe biwe ni bande? Ibyo byose uzagikomeza ubyumvira hano kuri Newsroom TV. Ibitero kandi bikomeye by'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa byongeye kwibasira ku Ndondo,
aha rero mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo, amakuru yizewe yaturuka hariya mu misozi miremire y'Imurenge mu gace ka Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko ihuriro ry'ingabo za Kinshasa zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu mihana ituwe n'abanyamurenge. Iryo huriro rero rigizwe na FDLR, FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo, bikaba byibasiye cyane cyane imihana irimo Gongwa, Mitamba ndetse n'ibindi bice bigiye bikikije aho ngaho. Amakuru rero agenda ava mu baturage avuga yuko guhera ku itariki ya mbere ibitero bitari byifashe neza ndetse kugera ku itariki 2 bikaba byakomeje kuri uyu munsi wo kuwa kane, bigaragaza yuko ari ibikorwa byateguwe kandi bifite ubukana bukomeye cyane ndetse byibasira abaturage b'abasivili. Abaturage rero bavuga yuko izo ngabo ziri gukoresha intwaro ziremereye n'izoroheje zirimo imbunda za rutura n'ibisasu bikomeye cyane, bikaba biri guteza impungenge zikomeye cyane ku mutekano w'abasivili batuye muri ako gace. Ibitero rero biravuga ko biri gukorwa mu mihana ituwe cyane cyane, ibintu byongeye ibyago cyane byo kwibasira abasivili ndetse rwose inzirakarengane z'abasivili zikagenda ziharenganira. Ku rundi ruhande rero umutwe wa MRDP twirwaneho usanzwe urwanirira abaturage b'abanyamurenge uri kugerageza guhangana n'ibi bitero ngo barebe yuko byasubizwa inyuma ndetse rwose abaturage bongere kugira umutekano. Kugeza ubu ngubu rero amakuru agaragaza yuko imirwano ikomeje gufata indi ntera, aho impande zombi zikomeje guhangana muri ibyo bice mu buryo bukomeye cyane, bigatuma ubuzima bw'abaturage burushaho kuba mubi cyane bukajya mu kaga. Rero aka karere ka Minembwe Bijombo kamaze imyaka myinshi cyane harimo umutekano mukeya uterwa n'imitwe yitwaje intwaro, ariko kandi reka mvuge ngo leta niyo ibigiramo uruhare, ikomeje kwica abaturage mu buryo bukomeye cyane. Abaturage baribaza bati kubera iki turi kwicwa kandi twebwe tutari mu mirwano? Ubwo rero hano hantu bongeye kuhatera, ariko MRDP twirwaneho iri kugerageza gusa nkaho ibasubiza inyuma. Niba utarakora subscribe uyikore, niba uramaze kuyikora reka ngushimire cyane, warakoze, ni iby'agaciro kuko iyo dushyizeho ikiganiro ukibona bwa mbere. Reka rero ngushimire niba uri gukanda kuri like, ariko kandi reka nkubwire nti utange comment yawe utubwire uko ibintu bimeze. Hanyuma reka nkwifurize ibihe byiza ndetse nkwifurize no kwinjira muri Pasika neza.